دچم قامیشلو دکتور فرید سعدون مامۆستای بەرەی ێزانیگەها فوراتێ شیرۆڤەکاری سیاسی میوانێ منە کە دکتۆر بەخێر هاتی من حەز کرد بزانە بم سەدەمێن سەرەکە یەن گرتنا زانیگەها فوراتێ لە حەسەکێ چنە سیاسینە یان جی براستیش بەرکۆهنەک ئاڤاهیên wê wêran bûbûn dişerte. Var baş. Yani te baş ani ser zaman dîroka vekirnavê zanîngehanê di bajarê Hesekê de bigiştî yani parêzgeha Hesekê. Lê mixabin yani ew gelek astenkar derbas bû yani piştî ku qeyrana Sûriye dest pê kir bêhtir astengiyê wê ina geş bûn û belî bûn yani astî destpêka şer de yani milmilaniya di hindirê parêzgeha Hesekê diçiye bû destpêka şer 2012 de ev yani astengiyên hanê dest pê kirin nemazet navbera yani milmilaniya navbera PYD'ye de rêveberiya Xweser û dewletê de. Lê yani piraniya girtina zanîngehê ew dest pê kir ji 2014 û pêdî yani dema got Daeş destê xwe danî ser yani ket bi başûrên Hesekê de û destê xwe danî ser van kolêjê hanê yani kolêjan perwerdê û a wêjeyî û a aborî ewana ketin bin destê Daeşê de wî çaxî bi temametî yani giştî hate girtin û şî şagird û xwendekarên girtiyê hebûn ewaya hatin veguhestin aliyên bakurî Hesekê yani kolêjan Çandiniyê û kolêjan Maf. Ev ya bêhtirê wena yani girtina zanîngehê sedemên wêna di do bûn zêdî wana derneket. Yek jî milmilaniya navbera rêveberiya Xweser û hikûmetê de wê kî yani wê kontrol bike vê zanîngehanê wê kî destê xwe dayne ser wê dezgehên kêtê de bin yani nemaze dezgehên ê xwendekaran wek yani hevgirtina xwendekaran ser dewletê heye yek jê û yek jê ser rêveberiya Xweser ve heye milmilaniya navbera wana de bû yani wê kî karobarên va xwendekara birêve bibe ev yek jê û adî tir wextê ki şerên leşkerî derdket hole yani ew şerên di navbera Daeşê de çeteyên êrîşî wê devera hanê dikir ne bes Daeşê tenê bû em dizanin 2013 û 2014 heta 15 de heta nêzîka 16 yani wêran di destê Cebhet Nasra de bû û ji xwe kolêja aborî û endizyara sîvîlê ewa jî di destê yani dibin kontrola wa kesa de bû wî çaxî yani dewlet tê de bû lê mixabin wextê gavek ew çete dir de bûn yani kolejî diketin wê astengiya hanê de tim dihatin gulabaran kirin yani heta çûna hatna xwendekara rêbendê wana hebûn rêbendê wan çeta wê devera hanê de hebû em jî bêr nekin yani em jî bêr nekin ki 2015 de basik hewlêr tevil û xwendekar sî xwendekar tê de hata girtin hata revandin û derbasî wêran kirin û bi gelekî yani danûstandinên zor hetanî gehatin rizgarkirin ew xwendekarên hanê. Ji ber wilo jî yani ne bes di wê demê tevê ne 2015 de yani wextê ki şerê di navbera Daeşê û Qesedê de hebû di 2016 de dîsa hate girtin ji ber milmilaniya di navbera wek me got yani hevgirtina xwendekarên demokrat ê bi ser PYD ve û hevgirtina xwendekarên dewleta Sûrî yani wekî destê xwe dayne ser van kolêjên hanê di 2018 de di meha 80 de dîsa hat dûbarekin di meha yekê destpêka Çîleyê 2018 de dîsa ji wextê gava rêveberiya Xweser ra giyand got wê hemê dibistanên parêzgeha Hesekê tê kevbin kontrola me de û wî çaxî yani xwendin hat rawistandin di parêzgehê de bi biryareke ji aliyê yani parêzerê Hesekê ve wî çaxî astengî çiye bû kolêj hatin girtin bi biryareke ji wîzareta bilind a xwendina bilind gotin hetanî ev dibistaneyên vegerandin jî wê zanîngeh jî bimîne girtî. Divan astengî hanê derbas dibe hetanî roja îro piştî ku yera gel zindana Hesekê qewmî dîsa jî hat girtin ji ber hat topbarankirinê. Doktor te jî baş sedemên girtina wê yani zanîngeha Furatê anî ziman lê te ji nêzik ve agadarî dibe ku tiştî em nizanibin tu bizanibî bi rastî. Ji bo destpêkirina xwendinê te hewldan hene yan na yani ji bo ku ji nû ve ew fakûlte û peymangeh bêne vekirin. Yani bi rastî gelek pêwendî di navbera hemû serokê zanîngehê çêbû bi her di sê roja de yani ser telîfonê em gelekî pev re aqibin ji bo ku em karibin danûstandinê bikin bi rastî wek destpêşxeriyekê yani milê kir ew ya bê em karibin pev re yani serdana ofîsa General Mazlûm bikin lê mixabin yani wîna jî newêrî bû xwedaba ber vê yani destpêşxeriyê ber
او دترسيا قتك يعني بوشارشوفا او لهيد اجريداي بدولت يعني جي بي خواستن لي فرسين شباب يعني تشرت تشويت بكسنا رونشتي ملوانات نرنوكا مليسن يعني دجي دولتي كاردكن او جو ترسيا يعني دقي بي اللي برسين السربينا بخد شباب يعني جبرولوجي نهاد خاص يعني دانوستاندني هاني دريا حكومتي ربن دريا باريزر ربن يا دريا يعني تديت اوفيسرا كمازن هي القامش لو اويا ايج وقت كليد نافرا ريفابريه ودولتي دكه كبرى دريا وينا ربن لين يعني دروجن داويد يعني ابدا نستندني هاني براسج ندريا سركات يا زانين جهر تشيبون دريندر تشيبون وسوز هاد دانين يعني تشتيق هاتي راشتن يعني تشتيق او دبيجن يعني كلوبلين هندري كوليجا ابوريد يعني قش هاتن رواندن قش هاتن بنشافكر يعني شونه هاتن راشتن جوه درا هاني راسته دكتور يعني براستي هاتي طالان كرين يعني ما سبارت دكتور فريد براسي او تشتي كود بيجن بفي اوهي يعني حموتش تاتنا طالان كرين ينزانين جاي اشتر بيجن يعني ما هاتو باران كرين جالي ازماني فسركات يا زانين جاي ويران بويه تشتي كتير هابو تشون يعني البرتو شون يعني زيدي يعني زيدي مدرجات كوليج يعني قالك جوانا اد دوا واسسيا وسركاتي ودرافي وانا قالك جوانا توباران بون وهاتن ويران كن فتشتي كتير وانا جي اگر جيا وانا وشوتين شون تشتي كمان ريفبري خاص جوانا بدن اليج بو اگر نجي وانا جي يعني وك امانتك الجم خوشتن وسوز دان وقت قدام اف بوليديسا فجر واراميك في دفر هاني تشيبه يعني جبر وانا جي هنجتا وانا شي بيجن حطاني انا كاندام داعش ربيعي هنا بشارتي هنا يعني شان وانا ينهيني هنا ام ترسين يعني افاجي ما ترسينك كسر خدكارا تشيك فتكس دربا سي في كوليج هنا انا بحطاني قروش البدك ارام بو افقد تشتيق مدان الي يعني الجمن وك امانتي اميل وباقرين هنا درباس من كوليج لا دروجا ايرودي يعني جبرق الروشه اولوي حطاني انا كنسر راسه فدفي يعني بين فربن وقوتن يعني امادن يعني وقت قاضا هند بستان خوازن هند دبرن خوازن فخن دكارا وكويزن وي دبر هانيجي تمشكله يعني تي يعني برجريك لجمره بدريه تني لي مخابن يعني دروجا ايرو د ازولا ماتماي ما مش حطاني انا كان الدوله قناده برتشتكي يعني براسي سروكات يا جامعه يعني حطاني انا كتشتكي هناك وقناده برت جار سركرنا يعني وك حجتك يتقرن فيزان هاني بقرن ابا تشتكي قالك نباشه باشه يعني قالك شار نفيسا خوندني دبت نحقيه كت بيجي لخوندا كاران دك يعني قرتنا فان فاكولته وفان بيمانكهان باشه شار نفيسا وان خوندا كاران ويت چبه يعني شار سري چي الگورنريناته يعني بريارا قهاتي استندن يعني باشخصنا ازمون خندكاران افياجي يعني نقونا كتريجي يعني چندروجن انا كان ايروجي يعني ايروجي متكري خب وانا ركرن قلتن يعني كوليجان چاندنيه يعني امي باروجا مكلتين وانا رادستي سركاتيا زنگه بكنو خندكار قاربن لبيدك يعني ازمون خ پیشکش کنو کارن يعني دبرن دیجی بخوازن يعني دیرو دوات کلیگ ایرو چیبون دفرن دیجی بخوازین آواهین دیجی بخوازین يعني آمدن جوانار پیشکش کن گاف خواندکار يعني خوندنا خو نين خودکرونین برین نیم خابن دی ثانیه وقت مگوت يعني از مطمئن ما چه حطاني انا سرکاتیا زانینگه يعني ولو بو جديته هانه لوي بو يرا هانه نانر يعني يعني او تشتي قلتي خوستن جوانا قلت بيرانا بالبركي وقرانا بالبراستي يعني دکتر فرید سعدون مامۆستای بەرێ زانینگەها فوراتێ و شیرۆڤەکارێ سیاسی ji qamî şilomîvanê me bûyî gelekî spas.